Oke, masih bersama kami Palapa Sound System bersama Devira Barombong Sumale. Ya, Kaudin Pansel. Lagi suara anak muda, lagi. Obor-obor makambe, Obor-obor makambe, obor-obor makambe. obor-obor Kung makambe. kaya ka. Anneri bangia kasana miranuku nakulama ngiri balakna bayuangku godong. Mana suaranya nak lelo? Yo kaji bese ku pakai minyakku, aku patah babi bacaku, baca nasarea ambokku, turunan nada tuku. Hey, pagi tangan. Oh, lagi, lagi, keren. Mana tampara, mana kalewa, puna ika uja besti, mana duria, mana kaloko, asik asik. Gaga namamu tanjaknu, sila namamu rupanu, napa kama koracika, iboro warako aminro, iboro warako kalau, ampaci kalimodinu, kanjo bangkenu besti, soa. Ku pakai minyakku, ku patah mi bacaku, baca nasarea ambokku, turunan nada tuku. Untuk pengantin baru Kacang, dipersilakan naik di panggung. Mari. Dipanggil sama Udin Leader sama Ashare. Ini Raja Sawernya ini Pak Jugukang. Pengantin baru Wahyu Kacang dipanggil ke panggung. Setuju? Kaudin, di Yeah. samping kiri panggung juga mau nyawer. Oh, Tante Mia. Katanya sahabat-sahabat. Inilah dia tuan rumah. Iya. Pun nalik bal mini Pak Baji kali Pak Kinta Wahyu. Selesai.